Rongkhang constituency along Aphlc bang Programe siasok buikang rai. Aphlc along Klembang Fu Jobaterang Aphlc media cell Rongkhang Tenjing Terang spokesperson Argentina BP Women Wing President Alang Litum Jepang Tang Kring Pena Job Rongkhang constituency ang Kangarlo ke Ong Dung Aphlc bang Fu bang Fiatum Pan Wansi BJP party long Chepa Ogdun Rentilo Rongkhang Mondol Committee pen Chepatir Piponsi Rongkuroi Pathua Klamalong mass joining program ke Dengpon Lason si bang Programe Plira bang Thongkepra Asia bang Fu bang Fiatum Pan Aphlc lapen Congress party pen TOC BJP ke Japona party long puthot Chepa Ogdun Rentilo lapen Aphlc pen bang Programe si bang Fu bang Phi lapen Congress pen bang Programe Thomra bang Thongkepra Asia bang Fu bang Fiatum BJP party long Chepa Ogdun Rentilo lapen Radamai Pialong Jobaterang pen lam theke paklang pon ke Rongkhang constituency ang Kangarlo Aphlc party pave terji puta lamchak chipi pon lapen puthot Radamai Pialong Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang pen lam theke jai pon ke Rongkhang ahawarang Kangarlo atok ano kapaching thutpon HSI systeme deng pon po lapen ke dam tanganing kanason 1986 a movement ason ke repeat nang nelo mate cheng nang nelo lasi Karbikur Phorat ke do an lapen team Karbenglong ke Japona party along bang petnon lapen ning isi pet pen eklai vet pen do tip na pulotangte arjiding kloi pen akar I article 244 eta prabjin pen long vek ji lapen chun vek po lapen jong si isi pen isia saya mo pachun etnang ji pulotangte eklai vet do si government ke do party along do nang ji puta lamthi piklang pot lapen mailong ka chetong Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang Abarim MP Horan Singh Be EM Mongol Singh Timum MEC Het Singh Rongphar Rongkhang BDC Chairman Khon Singh Tok Bi Lapen Arisang Hotum Chitong Donsi Ing Samjin Pen Bang So Mai Pichun Pot News Text Report News Headlines 24/7 Lasi nili puji ke re-election doji 2027 non kari ni pike re-election dobe kola ke kacu bai tahun lalu itu council election apa Rongkhang ele konsesi ang Kangarlo hangum petpen bang suri sira bang Programe Thongkera isi bang suri sira bang Programe Thongkera isi Aphlc ongnai lo Aphlc apai bang ke bang Programe isi angke Aphlc lo open bad bakian ke Congress lo asala lo tunta me tidak Chepa Ogdun lo tim Karbenglong de display party lo lembra pat dake Jobaterang kahai na lo lapen ke dake Argentina BP kahai ke ala piasan konsensi komite presiden lo ala lo tunte Cheo party dan Cheo pen sikite BJP lo lembra pena presiden lo Presiden pun kopi na bang ke Singason lo Singason konsensi bang ke bang suri priba tuju na bang Singason la konsensi ke bang media ni bang kan play la bang bicara ke sido continue lo soben ke borjana konsensi doar baru konsensi la pena ko apranga dhonsuriya konsensi nang jono lo ko dhonsuriya konsensi dar lang na jono na to lo kono second round si kono ga jono sepo la si continue lo ke jono program ke tela arbita dak lang na ko onke botol bukan ta miwe lasu ada ka daksine to mangke program kurbo angrang na ke jono ji mo heta ni bangre to Karbironga sara tum ansi bang phokep su se deopani konsensi achu heta na jono na lo tum bang srini bang to ko pini da ko bang thile ko dak la ko jono thai asi angrang da na ga jono no Congress la pen Aphlc asa la pen nam dala la to social media la klang hala idi to nalga na taunu idi ave thanga proman ave lake awa aning kere pen kaping chat English pen polo lake miss propaganda la nilhem da kali ko idi ke bang ipin aron ma thangda ave idi bang i polo da ling phana direkta nai thangda ave la hai ke la sinomolo na to thegong Congress la pen Aphlc ene nang dun la siola la track news la pen kisman news atung ka peklang tabdo la to manke ni high court non viral lo ni viral lo la hai ka pachu baya lama putha asi chupidai pada kan ni election case video lo ya prang da tidin na long ke klang aprang nungkan hingi thoma prang da ni phan meme he no klang lo
Lahai petang nanti kita ini lo High Court pen clean sheet ke lo. Aku non phong dah pinita ni lihat aku ke thombak TV channel tu bang kes pia lo. Tasik pen amalam tong hearing anjine pen adik ni hearing. Kalau penicillin mana ka tribal atau non tribal handu pala tu mana le pata gitu jadi Lagi ajil ding lo kan tum kalbino tu mas konsilan cekeraya lo. mana lo mesti ikut. Dua pulang dah pemanang pidana return ang pidana ni lihat klaim. Yang lah pilih pujian lo gaji suara tu tak kiri. PGR ke nekada nang jeban lo ka return na peklang lo gente. Sub judice do bomba hut ke lake eviction unne. Lagi arko latok jir pen itu munda white document possible hai. Kalbino tu mas konsilan peklang lo gente. Karbila Autonomous Council jurisdiction long PGR nama ke tu hoja ke da ke PIL case tu pulong te lagi unelo above court ke damun emat court pe Asong eli ke damun emat lagi la selang tum ke claim ang na chini darul ba kam ba bang claim bom lo ni tani ni kam che claim bom choi ba 6X Revolutionary Federations Lapen Building and Others Constructions Worker Union Atumpen Pehelgam along Adaya be Pinpen Apron Kedam Nangatumpan Kachkimu Pedoport. Nizangkar Benglong, Sadgang Hetialong Jangmi Achiklo ni Pain Coroner Kebarni 6X Revolutionary Federations Lapen Building and Others Constructions Worker Union Atum Kedam Tang Jangmi Achiklo ni Pain Korahi Niarni Pehelgam Kashmir along Adaya be Pinpen Apron Kedam Nangatum Bain Kora Trokabang Fuatumapan Kachkimu Pedoport. Lapen jai megalong 6X Revolutionary Federation Samaipu Mensingtiron Kongchun Bang Pangcho West Kar Benglong District Building and Others Constructions Worker Union Amaipu Jogotiso Kongchun Bang Bikram Kro Lapen Arisang Ho Tumche Tongdongsi Bangso Amaing Samjin Pen Pechun Port Lason si kedam tang Jangmi Po Chiklo ni Paing Korahe Niarni Pehelgam Jammu and Kashmir along Kijui Kelang along Baing Kora Trokatuma Pan Adaya Be Pinatuma Pan Oktum prantum bang trokatum apran armut pondet. Laso joksi India adet adang pialong. Atok anu ke doara datum istami ning duk cipaklang kondring tilo. Lason si ahok pedakang sailong beg nang jipusi jesong pedung pot. Lason tak si jangmi po ceklo ni pain korona keparni West Karbianglong sadgang etielong sitami Building and Others Constructions Worker Union atum pen 6X Revolutionary Federation satum celang pet pen Adaya be pinpen apron kedam nanga tumapon kachiki modun si ning duk cipeklang pondren ti lapen bang trok ok cumprana tumapan nep ingnang vek nang ji mate apran armut vek nang ji pusi Prime Minister Narendra Modi apan chuningri pedopon 2 News Text Report News Headlines 24/7 organize pon laga song truck X6X Revolutionary Federation lapen ilitum Ladak Labor Union Building and Other Constructions Asong penitum lasong ni chingrum pensi pinilitum laso program bangke klempon lo labang so program ke klempon nang kokalam thegela pulo ke damtang Jammu and Kashmir along Pahargam pu adim along kijui ke langdam atum hang adaya we pinpen Pakistan okcumpran atum alang litum aphan inut alang litum han kapiti labang so pu thak sini tum ningduk lo lapen kenilitum alang litum akarjong chomrong so kapedodun long pameya phan nilitum rapen anamang nosita mehir jume hang pilo lapen labang so ekstremis atum aphan angkura pholong kaherlang labya phansi nilitum Central Sarkar bate Government of India akehai Narendra Modi Omisa pendanglok opposition lapen ke ruling celang pet India iplang elitum kaduka we celang pet pensi angkura phelong kahelang labya phanta nili chuningri labang sok cumprana bangke la sopir thelong pen ke pawe det ya phan lapen ilitum update along la okcumpran Pakistan okcumpran abatai hitameri tum phan adaya we pina tum hanang kapisung nanga pasiksak nanga pithi la so bangalitum jogwan nai ing samjin pendoning pis dolong ning pula bang so putaksi pinili nilitum la so program bangge deng pon lo 2025 a day that is meant for peace and happiness was shattered by a senseless act of violence where 26 persons lost their life and more than 20 were injured, leaving families broken,
community grieving, and nation mourning. We, the 6 ex-revolutionary federation and the labor union, buildings and other construction, Hamran district committee, stand in solidarity with the victims and their families and to those touched by this tragedy. In remembering them, we reaffirm our collective humanity and our resolve to uphold peace even in the face of terror. Once again, we condemn such cowardice act by the terrorists, and we also urge the United Nations Commission for Human Rights for their immediate intervention so that justice is served and peace is prevailed.